राज्यात गणेश चतुर्थी मोठ्या नेटान साजरी करतात। घराघरांनी माटोळीची आणि फोलींची सजावट पळोवपासारखी असता। प्रत्येक घरात गणपती बाप्पाचे आगमन जाता। तेच प्रमाण सार्वजनिक गणपतीचे वेगवेगळ्या ठिकाणार पुजतात। मेणकुर्या साळ ह्या गावातल्या घरांनी मोठ्या आकाराच्या गणपतीच्यो मूर्त्यो पुजतात। पळयात काय खिणचित्रां। आरडीएक्स खातीर दिवचलच्यान यशवंत परब। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमेश्वरा गणेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमेश्वरा गणेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा। गणनाथ सुरमणि गणपति गणनाथ सुरमणि गणपति। हे रंब श्री लंबोदरा हे रंब श्री लंबोदरा हे रंब श्री लंबोदरा। प्रथमेश्वरा गणेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।